A Brodska rafinerija, otkad je ponovo počela sa radom, mnogima je trn u oku. Građani Slavonskog Broda pisali su peticiju za zdravu životnu sredinu, tvrdeći da je ugrožava upravo Brodska rafinerija. Bilo nam je čudno što se sada bune, jer prije 20 godina ni njima nije smetao miris rafinerije, a pogotovo miris njenog novca. Zato smo se zaputili u Brod da na licu mjesta provjerimo šta to tamo smrdi. Od prvog dana novog života Brodske rafinerije građanima Slavonskog Broda i hrvatskim medijima puna su usta priče o zagađivanju vazduha i rijeke Save. Smrad iz rafinerije, tvrdili su, postao je toliko nepodnošljiv da su morali preko usta da nose maske. U našem Brodu sreli smo dvije gospođe iz Slavonskog Broda. One pričaju sasvim drugačiju priču. Pa za sad nisam osjetila ništa. Jeste i vi potpisali peticiju? Normalno. Zašto? Moram. Ne moram, ali eto. Zašto morate? Ne bi bilo nešto jače. Možda kasnije bude šta. Jer zna biti Sava masna. Pa šta znam, ljudi kuga, jer ja u svojoj kući ne osjetim. Ja sam malo dalje, nisam toliko dalje od Save. I pisali smo peticiju svi. Zašto ste pisali peticiju oko nas? Pišu svi za ljepši grad, šta znam, možda će biti, ako se ne budemo mogli kupati. Drugim riječima, gdje svi Turci, tu i mali Mujo. Nakon ovoga i mi smo se zaputili u Slavonski Brod da provjerimo ko osjeti navodne neugodne mirise iz rafinerije i ima li ih uopšte. Neki građani Slavonskog Broda kažu da i ne osjećaju mirise iz rafinerije, a ni sami ne znaju zašto su potpisali peticiju. Naša ekipa, dok je boravila ovdje u Slavonskom Brodu, nikakav smrad nije osjetila. Nedugo potom pronašli smo i one koji tvrde da im rafinerija zagorčava život. Smeta ne samo mene, nego svima nama građanima Broda. Koliko često se osjetite? Ja 2 tjedna nisam bio ovdje prisutan, ali prije toga je bilo pretežno u jutarnjim satima. Prije 6 sati sam osjetio i na večer kasno. Tog dana bilo je manje, sad vjerujem da je to ovisno i o vjetru. Da, jako se osjeti smetano. Ali evo sad se ništa ne osjeti. Sate, ali danas nismo osjetila. Unazad dana, prošli tjedan da, svaki dan se osjetio. Ne, nisam blizu pa ne osjetim, ne. Ali evo čuli ste da su se vaši sugrađani žalili? Da, nisam osjetila. Pa evo to bi trebalo ovdje u gradu da se osjeti. Da li sad išta osjetite? Sam osjetila, ne. Ne osjetim ništa. Da, osjetio sam smrad, ali prije mjesec dana, sad više ne tako. Jako. Danas još ne. Ste vi potpisali peticiju? Ne, nisam bio tu, ali inače bih. Da sam bio tu, rado bih potpisao. Ste li rodom odavde? Da, jesam, tu sam rođen u Slavonskom Brodu, ali ne živim tu više. A da li vam je prije rata smetao smrad? Prije rata, pa nisam vjerojatno bio svjestan tog toliko. Prije rata ne, ali sad da. Čini se, prije rata nisu bili svjesni ili im nije ni smetalo, jer dio rafinerijskog kolača dobijali su i građani s hrvatske strane Save. Danas ona pripada drugoj državi, što mora izazivati zavist. Da je vjerovatno riječ o političkim razlozima, smatraju i na našoj strani. Samo ja to shvatam kao jedan politički pritisak iz Slavonskog Broda koji ima malo veze i sa narednim izborima njihovim, a prije svega ima veze sa početkom rada rafinerije. Pokušali smo da razgovaramo i sa gradonačelnikom Slavonskog Broda, Mirkom Dusparom, koji je i pokrenuo potpisivanje peticije, ali iako smo nekoliko puta razgovarali sa njegovim portparolom, gradonačelnik taj dan za nas nije našao vremena. Iz njegovih ranijih izjava, međutim, poznato je da su ispitivanja u Slavonskom Brodu pokazala da zagađivanja nema, na čemu onda temelji svoju inicijativu nismo dakle saznali. Načelnik Broda, međutim, kaže da je imao sastanke sa vlastima u Hrvatskoj i da su u Brod dovodili stručnjake iz resornog ministarstva. I stručnjaci su rekli da ne postoji taj problem, pogotovo ne u toj razmjeri kako se ističe. Priča o zagađivanju, dakle, čak ni iz ugla hrvatskih stručnjaka nema temelja. Sa hrvatske strane Save ljudi negoduju zbog rada rafinerije, smetaju im, kažu, mirisi od kojih su nekad i sami živjeli. Sa druge strane Save ljudi srećni jer rafinerija napokon radi. Nakon mnogo godina agonije sa rafinerijom, Brod, koji je napokon živnuo, danas ponosan na svog giganta, o navodnom zagađivanju ne žele ni da čuju. Smrad iz rafinerije, to je napumpana sad tema da bi se ta rafinerija dovela u pitanje da ne radi. A mi svi dobro znamo da za cijelu Bosnu i Hercegovinu ona treba, a posebno za nas ovdje. I ona je mnogo bitan faktor za cijelu Bosnu i Hercegovinu. I to što da ona zagađuje zrak i nas, to pričaju neki drugi.
To je veoma dobro za nas. Uopšte se ne osjeti smrad, pa čak i da se osjeti, nama to miriši. Narod je toliko sretan, a u stvari stvarno se ne osjeti smrad. Ne, naprotiv, ja sam presretan da rafinerija radi, da ljudi imaju od čega da žive za uspjeh budućnost omladine naše u Bosanskom Brodu i u komplet Republici Srpskoj. Pa ne smeta, nije toliki miris da bi to smetalo sad. U svakom slučaju bolje ovako nego onako. Ovako sad kad radi rafinerija možemo se nadati bolje. A miris koji se širi, to samo možemo reći da je dobar miris. Znači miris na budućnost. I narod je rekao svoje, ali da ne bi sve ostalo na subjektivnom mišljenju građana, provjerili smo imali zagađivanja tamo gdje se počinje u rafineriji Nafte Brod. Zajedno sa postrojenjima za preradu nafte u pogon su puštena i postrojenje za prečišćavanje vode i vazduha. Svoju ocjenu dao je i nadležni institut. I izbacivanje po izvještaju tog instituta sve ulazi u normu i čak niže od norme. To su najnoviji podaci koje mi imamo. Rafinerija bi uskoro trebalo da dobije i ekološku dozvolu. Izmjere koncentracije su u dozvoljenim graničnim vrijednostima, uzete su u analize uzoraka zemljišta u krugu rafinerije i u gradskoj zoni, zatim monitoring vazduha će biti narednih dana. Kad je riječ o izlivanju otpadnih voda u Savu, u rafineriji se francuskom tehnologijom za 1 sat prečisti 500 metara kubnih otpadnih voda koje prolazi kroz 3 faze, mehaničku, hemijsku i biološku. I voda u rijeku Savu izbacuje se čista i bistra. A sastojci za prečišćavanje otpadnih voda u rafineriji u Rusiji se koriste za prečišćavanje vode za piće. To koristi se u Sankt Peterburgu, tamo gdje žive 5 miliona stanovnika, prečišćava se na ovakav način voda. U postrojenje za prečišćavanje vode i vazduha do kraja godine rafinerija će uložiti još 2 miliona evra. Vezano za smanjenje štetnih emisija, također je predviđena izgradnja 2 sirovinskih rezervoara kapacitetom 40.000 kubnih metara i 10.000 kubnih metara sa plivajućim krovom, a također planiramo još 2 rezervoara sa 40.000 kubnih metara i 18.000 kubnih metara. To će dosta smanjiti štetne emisije. Osim postrojenja za prečišćavanje, rafinerija ulaže i u nova proizvodna postrojenja. Nedavno pokrenuto postrojenje za proizvodnju eurodizela biće kontrolisano iz moderno uređene računarske sale. A hoće li se kad brodski eurodizel sa svim evropskim standardima dođe na pumpe širom Republike Srpske pojaviti i nova negodovanja iz Hrvatske, jer gorivo po svoj prilici nećemo više od njih uvoziti. Da li je tu srž problema cijele ove priče?